Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Agisna zali'an bi izzatillah. Yang kami muliakan, kami ta'zimi Al-Mukarram Gurta Ustaz Samsuddin Belong. Beliau adalah pelaksana tugas Jamat, sekaligus beliau adalah ketua Jamiatul Qurra wal Hufaz PJ Kabupaten Sidrap. Jadi saya jabatannya banyak sekali. Pribadi beliau semoga senantiasa diberi keberkahan, umur yang panjang, kesehatan. Memikul amanah itu berat, tapi doa jamaah, doa masyarakat insya Allah dimudahkan oleh Allah. Yang kami muliakan Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancarijang. Yang kami muliakan Bapak yang mewakili Bapak Kapolsek Pancarijang. Terima kasih Pak. Seluruh pejabat pemerintah yang sempat hadir, Bapak Lurah, sahabat Gurta Ustaz Sudarman Daulang selaku Ketua MUI Kecamatan Pancarijang, ibu-ibu majelis taklim, ibu-ibu muslimat, kemudian ada sahabat dari lembaga dan badan otonom, dan seluruh tamu undangan terkhusus Sinina pemotor lebih kemanang Alina Gurta, semua yang hadir memagi-magi nama barangka Ibu Allah Ta'ala sirutukan tarilalana yawanyiwit. Baca-baca onaro sepadu emonri degaga temana. Tidak ada tema, jadi iya menibawang lagi yang inupau. Salam. Peringatan Isra dan Mi'raj ulas Sa'ban ni makokoe 10 di Sa'ban. Jadi peringatan ya kok maka de peringatan berarti ia roside peristiwa milo ibu ba emang aja natadeng memperingati sesuatu itu sebenarnya untuk mengangkat imma gini ya roagagai malebih atau angka guru ngemaraja na tampo ilalala Isra Mi'raj tuli angka yolo na itari kalimat hikmah Isra dan Mi'raj. Iya kotomakada hikmah berarti pak disangang. Jadi meloki malah pak disangang oko peristiwa alalangan na nabita. Melotoki malah baraka oko ilalana. Jadi madosa kak koligaga pak disangang talolongan yawan mirip. Apa iya nero tujuan na yoli kak untuk memberi hikmah. Jadi ya kalau mak macuritangi iya na tahu matu icalah. Jadi mudah-mudahan angkat talolongan madu. Iya. Makui itu mak bicara hikmah. Jadi iya meniru bawa matu paleku ikin rimedollah apa degaga temana ya. Iya rona bitta Pak Bu. Agi-agi na pasanre tawelok ko nabitta atau agi-agi mak depe ko nabitta atau agi-agi na pat dibola telok ko nabitta ina malakda iha matanre kedudukan. Iya na hametun na melo ipalalampan ni nabitta yaitu kokui aya ikan narampe. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Degaga asanna nabi tay tapukor ilalanna. Degaga. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Degaga makada subhanalladzi asra bi Muhammadin. Degaga. De tona kada subhanalladzi asra bi rasulin. De. Tapi makada subhanalladzi asra bi 'abdihi. Atanna puang Allah Ta'ala na palala. Tanya nabinna, tanya tu surona, tapi atanna. Hiru ya sange ata, nabi atame matoy. Suro atatoy. Idi angkay hadir o kawat dingi mancaji ata. Iya. Jadi aja tak kada nabi kami bawang ipalala de. Lau baca-baca kita sejarah angka 2 telu nabi na palala puang Allah Ta'ala. Nabi Musa. Tabukai kita sejarah Nabi Musa. Ipalala lo negeri Madian. Ia ko tahu malalat biasa. Melo 10 na malala na panadapi. Tapi si pulauan ni Nabi Musa nola nalatu negeri Madian. Sampai to niya pusa. Yang kedua, angka to Nabi dimirajkan. Apa ia ko to makada Isra malalang lintasalino. Ia koto makada mi'raj malalang lintasan langit. Jadi ia ko makada Isra tu okomi linon. Ia ko makada ni mi'raj langit nanti bicara. Jadi Isra mi'raj. Ia ko Isra Nabi Musa ipalalam to. Iya. Mengalami juga Isra. Tapi ia ko mi'raj angka to Nabi. Niga. Nabi Isa. Nabi Isa. Ia Nabi Isa tidak Isra tapi langsung mi'raj. Yakka yuko pung Allah Ta'ala menrek loko langit kedua. Jadi Nabi yang mi'raj, Nabi Isa tapi tidak Isra. Jadi yakka mato Nabi Isa tu loko mi langit kedua, dia nada api langit ketujuh. Nabi ta mapamula Isra letuk mi'raj. Rewa pemang loko lino. Ia na melo ibicara wanye. Siaga waktu pakai sijang. Sijak di. Aja na metalada kapa. Pas ona tate siraro utu dangokoy. Pengantaran na siraman ne makuye. Saya berusaha pelan-pelan supaya ada hikmah bisa kita dapat. Melona ipalalan nabita. Ia malaikat Jibril atas perintah mematoro kupong Allah Ta'ala. Laipu ia rona nabita na yala jantungna. Degaga isa lalan na nabita yala kecuali jantung. Napatamay malaikat Jibril o kusi di onro jantung na nabita. Tapi ia rotorongero ang kami matona wena. Itu air samsam. Makadai pacaramay ko pasarea. Lai bisaybi atin na nabita sebelum ipalalang. Ia ko patareka de. Maka dia ko makadaki ibisay berarti macarepa. Na nabita na tau de na macarepa atita. Iwa pacit. Jadi aga pale nabali itaw pandrita pa hakiki. Maka dia ro air samsam melo ipancaji pak bura sehingga yalingi kasampata gis sa jantung na nabita. Pura na to sigis sa jantung na nabita. 2 barakana. Nigi minungi air samsam. Wat dingi mancaji papasaulasa. Yang kedua, maso tahu ko na inungin na sabak pasel yanre. Ia narobarak ka na sabak pure sigis sa sibawa. Jantun na nabinta. Jadi ini disay. 20 si di masala biasa uruntu. Demu bahas manangi. Ia masawore marepa yang kalinga. Ia naropalabangangi. Nomor 2, ia kotolo umrah. Tolo Makkah. Nato umrah atau haji. Dega gamalada nak gang kuliah ngatay ko matawa pa kecuali lokro hajar aswad mabau. Ang kalala tau denule madape mak bau palit cemani. Na nakka mani liman na lokro hajar aswad napa di mau pala liman na sato mak bau jarak jauh. Nasabak de nanule madape. Iya bikene denang kana bawi na bitta ya batwe na dega gatau bawi ko lawi matawa. Dega. Jadi tanya hajar aswad mulia nasa patareka etania. Ia miro ampai dimuliakan karena Nabi pernah menciumnya. Akapa ia kene batuna matawa pa nabita nama kamu Ibrahim
onron na macekin Nabi Ibrahim na bau nabitta, ia toro law na bau tawe kumatawapat. Jadi Hajar Aswad itu tidaklah mulia, tapi dia dimuliakan karena Nabi pernah menciumnya. Nomor 3, ia ko nabitta tu joka denakan na imatasso. Apa angka alut tutupi. Maka dito panritetan niya nabitta la itutu, matanam yasu itutu. Apa ia ro cahaya na nabitta, matahari itu terbuat dari nurun Muhammad. Na iya ko silampu cahaya na matan nasoy si bawa nabitta na batu, hancur i matan nasoy. Nasabaya sa inur na Muhammad, na iya nur na matan nasoy. Jadi najagaiwi po ang Allah Ta'ala matasoy, sehingga dia menutupi awan ketika Rasulullah berjalan. Itulah kemuliaannya Rasulullah. Ini sekedar pengantar bahwa peristiwa Isra Mi'raj aga yalok kurilalanna, maka dia ko anu pura-pura nola nabitta tatta ang kabaraka ko tilalanna. Itu hikmah pertama. Hikmah yang kedua, iyaro nabitta wattun na ipalalang melo ibawaro magina atin na ibisay. Pag istilahnya magina atin na yala mana tan deni dio atau magi dena jenne tapi kalbunya pasang opidi maka daya ko po ang Allah Ta'ala melo me wasiruntu tanya lepak lilla mo pake iya jolo mo pacing ilalang namo ama caco pangokoy sa liwak ko macare pa ilala dinalatto iya pa iya ko kuy kang isaliwang ito pa maya gataw makukwaja ko mabicara tapi maka care pa tinailala sa para milala na di kalasyo akhir tapi dito gago ko rapa nila iya jolo ina na melo masampaja tawe pagkasing yan iya mo melo menre umra melo haji pagkasing iya mo melo pigaw sili jama-jama iya jolo mo pacing iya na iya mapacing insyaallah latto iya tugag mo jamay ko yung pasisumpu mo si Bapo Allah Ta'ala sebelum mo pamulay na sebelum kedo atakalemo pasiruntu ijolo iya anu napakangkay po ang Allah Ta'ala riolotan na pajajin na watakalemo wa nafahtu fihi min ruh yang dihembuskan ia lalu romo pakanjaki nasaba iya mitune wasibatu tapi iya ko iya masolaman ang isaliwan na o kumitulah saya mega yan ang kataw masiriati at na to masalah apat dia tidak tahu masalah matandre ati to maborro ya to tuh jadi ya perlu dipacing yan naro hikmah kedua Ta'ala. Hikmah nomor 3 kenro ibawa nabitta subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram al masjidil haram ilal masjidil aqsa. 2 masigi lokko masigi na dena koro lalangan na nabita nabita pole Masjidil Haram ibawa lo Madinah pole Madinah ibawa lo Bukit Tursina pole Bukit Tursina ipataru lo Baitallahmi opi Baitallahmi parewa pe malo Masjidil Aqsa iya kene malalang inabita ipalalang inabita pole Masjidil Haram langsung ke Aqsa sisa bumi 40,3 kilometer na lalagi tapi pole Masjidil Haram ibawa lo ko Madinah napay tilaw Bukit Tursina, napay bawal lo Baitallahmi, napay patama Masjidil Aqsa, mancaji 240 na kilo. Alalagi. Malampila de yang lalangan na nabita to. Kaya na kira-kira kampung ngero ko 20 kilo. Apa biasa mangoto aruami ratu na 70 kilo. Unroy mangoto tate serawan nito yo kastangan na 2003 mangoto ye. No, iya kumakadani 20 kilo Muhammad. Iya, tapi ipalalang dena lalang. Iya maknanya asra diperjalankan angka rujan dinding. Iya rujak dindingnya denu le macan ne akatalu sia sosiwan ni cicam ni. Tapi ya kona panu iropu imana panaputa namo 50 jadi to. Makuiro macarita na miraja. Maka dai ko nabita mi malala dina mungkin latu. Tapi nasaba ipalalang yo ko Allah Ta'ala didampingi malaikat. Dina ganna si puluhan ni nalolis. Makuiro. Jadi iya nahonay masjid ke masjid padahal ka alalangan nabi tadi itu yala ko Masjidil Haram ibawal ko Madinah na isuro masampaja ko malaikat Jibril selesai masampaja makutani nabi ta Jibril onrongaga ye maka malaikat Jibril ko matu malaikat dapura Muhammad Madinah sana ye selesai itu ipataru ilokot Bukit Tursina Gunung Sinai isuro masampaja
Ure mak beresal nabi tamakutana ko malaikat Jibril. Onro nga kay Jibril, makre malaikat Jibril. Okko ni Nabi Musa Allah komelo isipat bicara langsung si Bapa Allah Ta'ala. Wa kallamallahu Musa taklima. Inilah Bukit Tursina. Napay patkaroon nabi talo Baitalahmi 10 kilo 10,7 kilometer ke sebelah selatan Masjid Al-Aqsa. Akon ronna Nabi Isa jaji isuroi Nabi ta masampajang pura masampajang napay pula makarukunin Isa bunuh Maryam dilahirkan. Berarti agak guru ngomong ko pa. Magi Nabi ta na ibawa ko Madinah napay tilok ko Bukit Tursina napay ibawa ko Baitalahmi pasangi makadaya ko ang kaonrong pura nonroy wali pura nonroy tau madece elaw ko koro ang katubaraka ako. Ini penting. Iya to natupas sa barang natulaw masyarakat guru wali ko mati ni. Kuto tamo ko si di kampung. Iya na to pak kalau ka Kalimantan, law ka Jambi, law ka Palembang. Tuliyam itu aku tanang. Ang kagamurit na guru to ko. Ni kataw panrita ko. Saya beberapa kali nih, akhir-akhir ini ketemu dengan 4 murid langsung na guru tak ya Abdul Rahman Abodale. Ang kapatitik kita na guru ko ala asapule lebih tahu si bawah. Patatong ko ala si bawah guru tak. Wah ku tanangi makada kita aga na baca guru tak. Nasangang kapasan na guru tak. Maka na mo bawa mana kita ko de mo bawi cik pada mo ko de kita mo bawa tapi namo de mo bawi itu saya ko membawa cik dia mamada ini ternyata itu adalah kitab Al-Jami. Jadi saya dapat cerita na guru tak karena murid-muridnya di situ ada barakah. Nah sahabat dia na mungkin de gaga na lolonga cik ditogi 2 togi tau pura mo maco ko to pandrita itu yang sering kita ambil. Jadi ya ko tamo ko si de kampung aja na to makada kenri na sunasik ko kanja. Aja na to lian ri urus. Kemudian oko ni pokok na yan na yasam Israel. Tanya pa meraja napa Israel. Makada Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Iya na tapui aya 2 mi. Okoy Masjidil Haram loko Masjidil Aqsa padahal kali selesai nabi to. Lai Madinah, lai Bukit Tursina, madeni tapuya rokoya makada minal Masjidil Haram ilal laksana ilal Madinah, kemudian loko Masjid Bukit Tursina, madena tapui. Napasangi Pak Bu. Ia sangi Allah langang agama masigi loko masigi. Makanya di tau oke masigi pasangi meka maki menre jupanda. Ia ko masampaja subuki ko Masjid An-Nur tanya kami menimakala meka menre jupanda matu. Oko kak pangkap masam pajalor. Aja tak kado kopi sigiri le pamanre. Magay. Katong bicara gamay. Magay. Iya kotak ko isalay Masjid An-Nur masam pajasubo ki onna. Na ini akan memang imakadaw ko ka Masjid Raya na pangkap matu may masam pajalor. Natakko to kacelakaan mo ko pare-pare na tomate aga pakutanan na ko ngalata ko malaikat. Puliken roy ya atakkoy iken roy melolo makada pulok koy Masjid An-Nur onaro melo ilok ko Masjid Raya pangkap masam pajalor makada ko ngalata atakkoy yato pasalama ina sabak masigi ko melo nalaw. Itulah hakikat Isra. Dua telu tu istilah okui lalan na agamay makadama tu ya pendapat tau matoh apa madari na lolongat te ku curita bola rondang curita bola rondang ia tu makadai sampajat tepat tu kan melongui padanya ia pe kode to ko masigi star oko ki bola ta masampaja sunna musafir ia naro sampaja sunna musafir tanya kami ni makadoko kak matu nilole pamasam pajalor. Jadi itulah orang yang berjalan dari masjid ke masjid. Apa iya konakan naki musibah nanya itu pakutanana pengalata kinri melolo. Ya miko makadaki okopi matu baru le pamandre rak barale na pamandre tangga soko kape agasan tangga soko warung hikmah. Ya to mitu na pau malaikat. Kenri pole nasa pole bolana, kenri melo nasa melo mandera baralo baru. Sa kenri si melo lo purana nasa imele pako kada hikmah mandre gare. Legal. Tania Isra ipake. Bukan dari masjid ke masjid. Ia komelo ki lolongang asalamakam
Sinin na yung kana ajewe. At chaneran na ban na otoy. Gattam masumutamana na pasae. Na nilay ibada po ng Allah Ta'ala. Na rekokwi masigi manguyo. Na tukpo masigi ilarmuyo. Iya na tutaw salama mananong. Iya to sinari ko sampayat tapat tumelumi pada. Iya ko suyo pa capurang iona sampayang isay. At to kami man ni ati untuk masampaya sumatu. Kenro kilok tatap menuju ke sholat. Matinro ki tetap menuju ke sholat. Magay, iya na tutaw, de gaga palawangan na pagkasilin na. Iya mi kota tutu isang pajat na deta pasisumpungi. 5 manne masampaya. Ya kok kalima mi masampaya, 25 manne. Ya na tumagosip sija bangkaro ni 30 manne. Teka na. Sa puripala kito. Yan na tunah kada nabita. Umma ko na umma palisaro na sabak magay. Decin na salay, decin na nguduhi. Meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Betul na decin na salay, decin na nguduhi. Iya. Makanya macawi ramalangi. Ya matu ko matarawi ki sujuk pacapuran na tarawewe tanya kami mani matarawi tau tema. Ya puasa pacapuran tak tanya kami mani puasa tau tema. Maka majasak kaki tanya kami mani maka majasak tau tema. Nasaba ang kami mato hadiana. Nigi tau mannya decing. Na cahata ni malaikai layalin ni hadiah pahala. Ya kode na sampa na pigaw tata yang kapalan na. Ya ko na pigaw itambayangi. Makanya ya ko mate ki na din na to sampa matarawi na tau tema. Iya na to pahala mananungang. Iya na to nakadataw panditay. Na mo mate ko. Tata ito di jalang ibadam. Nasaba pura mo niya kami matuni makigwa decing. Iya to na pasabara bapak ibu sekalian ne. Na to kakal o pilalan na suruga. Padahal umur dan pahala terbatas. Tapi niya baik tidak pernah habis. Iya na to penting na tuli tumakain dia. Magpasisumpong ibadah. Tapahan ni kira-kira kan kero. Itannya tu cerita salah itu kumaka dari sampajat dapat tuh. Iya. Tahu dulu ini bicara tapi engkau ku agama. Iya. Ya naroyasang ibadah yang terus menerus. Nama aku mana muje tuh he. Nama muje tuh tinro ya mako tuh. Iya ku meki matinro aja tak meka matinro masih jana moto matu manonto pak golo. Ya tuh itu mululungan. Iyo po kumakadame ka matinro masija supaya moto ka matu masampajat tahajud siaga etata matinro sego totu inilay pagkasigalor po ng Allah Ta'ala apa tinro na untuk sampajang yare gapura ki masampajang na tumatak-tak kumakadame ka matinro-tinro cinampa untuk tajang sampajang suwe idi na tau mau pa magay nasaba puli masampajang untuk lako sampajang iya na to tau mau pa iyo po kumakadame matinro masija na pamoto manonto pa golo guys iya. Jadi kita bicarakan Isra'nya. Kemudian aja na namigala ada koro di matu na selesai si tangga jani hai. Nabita oleh na baital lahmi ipatame Masjidil Aqsa napa isuro mancaji imam. Selesai mancaji man nabita pak itu nabita mas sampajang ni oko Masjidil Aqsa nabiena ro macio mancajima mo ipanomana pole hilangi ina tu nakalaguro ta kalisiden reng 20 panabi mancajima mo ngoki monrin na tau mateman ya kong kaiman na tau mate ko monrin na mancajima mo denonro lari nabita ali na mancajima itu isyarat maka Rasulullah adalah imamnya para nabi dan rasul. Tapi jolo-jolo pakanjaki gare rekin na gagay nawanaway gare aga jepe na tarima na bitta watu na mamiraja na masampajang ita na bitta alam masampajang ko Madina masampajang ko Bukit Tursina masampajang ko Baitalahi mancaji malalo ko Masjidil Aqsa na tumak kadayaro na bitta watu na lo mamiraja sampajang na tarima na masampajang ita na pajungkay aga jepe na tarima rekin iya nanti ya ampai pak kong kataw makada yaro nabita yaro meraja sampaja hakikinna taniya aga pala hakikinna meraja linuriyahu min ayatina manasana pau ayat untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah degaga nabi macaneri suruga sampai minum iway na suruga kecuali Nabi Muhammad de togaga tau macaneri naraka ni tamana pacalana naraka kecuali Nabi ta iya nabi yang iya curitamni dito gaga tau mitay lan surupan na po ng Allah Ta'ala kecuali Nabi Muhammad
Nabi Musa sifat bicara midai ng kanitay. Makanya disebut linuriyahu, untuk memperlihatkan, bukan menceritakan. Jolo. Kaya isat di masa okoti ko na curitangi tayo si bagita langsung. Yan ang kataw ya curita makanya lala itu mata nama ko apa padahal dia anak ko itu iya nabi tadi niya curitang pura ipodang napay pinresi samgitay. Makanya Isra Mi'raj itu ditutup itu tadi. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu, agana yan linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Ya kotomelo mak bicara sampajang sininna nabi mapamulai nabi Adam letuk nabi paca kurangnya mas sampajang mana. Coba garek buka korangnya buka imah tepat kepala korangnya. Waktu naik Nabi Isa agana sa Nabi Isa, saya diutus oleh Allah untuk memerintahkan sholat dan sadat. Mas sampajang Nabi Isa. Nabi Zakaria wa huwa qaimun yusalli bil mihrab, matangangi tetto mas sampajang ko kelala na mihrab na, berarti mas sampajang. Maryam sholat di dalam mihrab, mana sama sampajang. Nabi Ibrahim mas sampajang. Aga donna rabbana liuqimas shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilai. Ang kami mana na po rabbana liuqimas shalah sampajang. Degaga na nabi din na sampajang. Makanya Nabi tawatun na puli siruntuk pangalatala na siruntuk Nabi Ibrahim. Aga nakutana Nabi Ibrahim. Aga mupulya Muhammad nasa sampajang. Dia nak kada Nabi Ibrahim. Aga ya sa sampajang. Aga pinakutana siaga. Berarti ni memang. Nabi Musa ya matoro nakutana. Aga naleku po Allah Ta'ala Muhammad sampajang siaga 50. Berarti Nabi Musa sudah tahu sholat. Apa yakin ini sangi sampajang pasti makna ayah sa sampajang. Kamu kira? Cuma yang dia tanyakan jumlahnya siaga. Berarti ya sampajang ipagkasiwa metan. Tanya pagkasiwa baru. Mapamuli Nabi Adam ang kami manaya sa sampajang. Iya. Apahangnya? Tapi magi pale. Yan naroon na tujuan na. Linuriyahu min ayatina. Melo ipong Allah Ta'ala pitamanang inabita sinin na raja kuwasan na. Ang kay suruga Muhammad. Ang kay narakahe. Yan ataw tama suruga. Yan ataw tama ranakahe. Ita ka. Ang kay lagi ang kamanang itulino layaw he. Pura nipitan nabita. Dini at curitang. Apa hakikatnya ini Pak Bu? Guru kami nyalai. Makada iyaro nabita de mato nagaga tau pada sukuna. De nagaga tau lino wat di yang kalinga bicaran na mapanas sa kecuali nabita. Nasabak pura manamiti na ita. Itu. Kemudian tanawan yang waigare. Iya ko ang katawlo doka, kung katawlo umrah lah. Apa mega lima ko kapag umrah to? Aga na kutanatay kong kay rewa. De ito nang katumakada, aga mo piga ukoro, kinrukolo masampaya, de makada, aga na puleang. Dan, kamakwami ito kung kataw puli umrah. Ang kayahan, puri rewa na puli umrah. Aga na puleang, nasa chile. Denang kanya kutana aga mo pigaw ukorokin rokola tu masyara denang ka. Ang kay tayo pole Malaysia, ang kaya no pole Malaysia aga na pole milong. Ang kataw rapal law Malaysia, latu ko Malaysia, makutana ito Malaysia, ang kaya no pole rapang nasa ngaga na nasa baje. Di nakutana magaga tu kampung, denang kanakutana ngiya tu. Artinya apa? Nabita lagi oleh si runtuk pang Allah Ta'ala. Aga nakutana malaikat, yaitu anak kutana Nabi Ibrahim, yaitu miro aga nalikko ko malata, aga bubawa Muhammad. Namo Nabi makoto. Jadi tinak kana aga buita de, yan na rasa agam pulen. Upasa ni chede bele kotolo yok kana to mabela-bela pule lalu ki ole pak dia tu nakutana ngite kana kinro ko pole, yan ato aga bubawa. Jadi bahasa ya namo karoko mitali ko kabota pole ang kada dupay tawe wakira pasang niya. Kemudian pamula yawa jolo apa purana mancajiman nabita oku Masjidil Aqsa masui oku palataranna Masjidil Aqsa joka ang kabatu koro malepang yasena
agak keputih-putihan. Oko ni ro macanikin nabita na paminre tudang. Oko ni ro tudan nabita tapakoro na yoli minre loko lagi. Tapi ia watun nam yoli nabita ia batwi macio to paha. Macio ni. Macio kiro nabita tuda yoli nabita minre macio tia lena. Macio tia batwi na cukuki nabita na ite batwi lolo maciori nampara nabita. Oko no tu aja na macio. Ia batui betakala taraka to ni niate to na menre ciatino elepasi sa nyokor ia naro batu gantung peristiwa Isra Mi'raj latu ya soy pa de na sige sa tanaya ro batu tak gatul latu ya soy bisa kita buka di Google itu batu gantung peristiwa Isra Mi'raj itu tidak tersentuh ke tanah padahal kota na ya ro sekitar hampir mungkin 100 kilo. Ya robatero tak gatung latu ya soy itulah bukti autentik iya demetona naten na vitamin re me macho na naten na vita de tona na rewa de nakada na vita rewa ko makadami okono tu lepan jadi demetoni suruh rewa makadami tu na vita kono tu mon rojo koro kita kalatarakan ni menre atau deto nanano deto nenre maka hari ini sampai hari ini tergantung menre inabit ko lagi pamulangin na beresal lagi lo ibu kara ni pintu na lagi tamweng kay Nabi Adam nene tadam monrong itu lagi pamulang iya naro nene tadam ito masarasara nyawana tu babu magay apa pole kasi surugan ya dempara no gara-gara ikalasiyang nyoko ibalisi latamamuka napanan rito ibici oko nene hawa apa nene tu hawa kapi inasa coba nih itu ampai bahaya tu makun re kapi na peringatan dua aga-aga tajagai aga pengaruh yang orang terdekat apa ia tu belisi tahu macawe nama to Nabi Adam tu apa pimpinan nama to malaikat itu biasa belisi asasil unggawana malaikat isuro menyatu sujud ke Nabi Adam na cia nailanti mencadi belisi jadi ia tu biasa solangit tahu macawe nama to ia nang kabupati Pak Bici na tu dari solang Pak D tu na yamanan na tahu macawe makanja ang kamatok tu mama dari papole susah yan na to na paraluki istihara kung kaagaga ya kung ka nasampaikan ito tabayun yang kedua bayine hati-hati toki patu makunri ko curita denang ka denang ka na din natatamba to ko curita ang kataw na ang kaling makala ang kajiwang kaling kareba mano gare yan nalete mati ito nasa maga payano gare lani ya nalete silangin asala ya tu yanu mako yanu pawi padahal na kita digare lada nama solang tapi makun rayo yo ko mero de na ko de makanya ko itu yo kanja makun rayo ko makanja agurogang kami ki malah hikmah ko lagi pamulangi upasangi pak ya ko angka tau pura matan re onron na natakot tapata pabusuk buano pure manca di kepala dinas natap pemanca di guru biasa aja tamabela supaya wadingi iburai sara indan nawana pure manca di bupati nanca di rakyat biasa aja tamabela aja talampa mani apa ia tuh tahu malah salah apa na itu jadi makoy tahu sogi na bangkaro aja tamabela tabura-burai dia tinna yan at yasak bertakziah amat yang ngitaw ito lang pura-buratin na ang kanina Yesus sa tawiloki mapasabara itulah takziah pada hakikatnya iyo po ko chama manca di bupati jamo talong mitay benre mo itu yami kolarinoi para luki matika makwiro tapi ang kacik dek nilo upal lampu pak melo ki sapaka deta sapaka ini menibawang tapi
lepak kak kupura upah. Ajak lalu ki nang kasukuran na rekod tarima ki jabatan. Aja kasukuran. Aba lalu pun itu terpilih menjadi anggota dewan aja lalu kan syukur. Terpilih ki menjadi camat aja lalu kan syukur. Magai jabatan itu dua, amanah dan fitnah. Masa terima ko amanah si bapetanna napa ko syukuran. Mestinya dibalik. Selesai jabatanmu, syukur aku. Magai nasabak syukur ko menyelesaikan amanah dan fitnah. Iya. Jadi aku meki mandre syukur paja pi menjadi camat. Ada syukur ni. Cak paja pi menjadi bupati, syukuran ni. Paja pi menjadi anggota dewan, syukuran ni. Magai syukur kak maraja lauri Allah Ta'ala. Saya telah menyelesaikan amanah dan fitnah. Ia kamu tarima imu syukura abalalu po yan. Ini wasiat. Meloki tarima dia terima dia di bawah. Yang penting purau pau. Kemudian upatarui. Menre inabi taloko lagi madue. Angka dua nabi malolo si umur. Nabi Isa si baba Nabi Yahya. Ia Nabi Isa anak na Maryam. Ia Maryam ipiaro ko Nabi Zakaria. Naya Nabi Zakaria angka anak na Arwani asal na Yahya. Si anggotay Nabi Isa si Nabi Yahya. Apa melo sumur. Okay lagi kedua mon. Tapi ia dua itu makaliliang. Apa Nabi Isa lahir tanpa bapak. Nabi Yahya lahir dari ibu yang sudah menopause. Paja ni macari pemakdara bulan pulang ngambo Indo na Nabi Yahya na najajamu pi anak. Angka ko rapang itaw paja na makdara bulan pulang Nabi mana mo pa. Ede gaga. Ede to gaga tahu kapang ko rapang ko lalapatay digagambo na najaji. Ang kami din yang ngakui. Ito, si Sala ang tambo na din yang ngakui. Ito. Tapi ia kui sampai sini na atan na po Allah Ta'ala makhluk. Ang kacik di makhluk makaliliang ukulino. Alati digagalain na tapi wat dengan ka anak na. Jadi itu latih hanya betina, tidak ada jantangnya. Tapi bisa ada anaknya. Berarti angka memato dari sekian banyak angka anulian na pancaji pong Allah Ta'ala. Aga maknanya nih Pak, kami ki malas ya guru ngamuk apa hikmah to? Apa yang ada gaga talau kuman rasa gitu? Iya Nabi Yahya Nabi Laulau. Apakah dia nagaga anak na Nabi Zakaria na sani maklay mau banna? Matong putih mana ni ulo kue bayine ko pa jato ni macari pa sakpo pa kuraga ni de na rogaga sapa ni na sapa niya nure na kadaniga na wat diala narunto Maryam anure na ro arwa taw mumuro na labbi nasalono mendok mulo boleh monro ya papiara ko nakibora ni kamera de gajan delana supaya dia dicilingin ko kaloloy jadi ko to makibuah kamera anak darah aja tetari jendela. Lubang angin na napagguncin na pintu Nabi Zakaria magkatanili nalacak pula saliwang tapi nataruangan ngon romas sampajang ko karo kamaranya ya sangi mihrab nalingi cek de palangga na nalilangga dua jana tu alasan nampai sujadan na imangi do tingka ang kapalapi na yawan apay patadani sujadan nasaba ukur mihrab na Maryam dua langga ni mato iro alasan na kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab tungka tamana Nabi Zakaria korobron na Maryam asampajang wajada indah hariskan ina tuliang ka andre na runtung mamulai heran maje nang kandre ko na dijigagan ulat taman ni gami mamalingi yan anak yan rele makanya makutanay anna laki haza ulikin ya Maryam makali Maryam wa min indillah yan atwa gagalan supul ko pong Allah Ta'ala ina denali akalan na Nabi Zakaria anak darah-darah tanya ko nabi manang kay bawangan ko to de na meja dia to tapi de matatat tu haywan na Maryam huwa min indillah makadama ni Maryam innallaha yarzuqu man yasha di ghairi hisab ya ko po Allah Ta'ala na melupak kedali kiatan na de na melalui proses kajanna Nabi Zakaria agat ko to atin na Nabi Zakaria kan nabi tahu maca nasa berarti tanya don na yan anak makanja unron na makanja
Apa ya hukum atau boleh mas sampajang macam ni dia diterima dok magi api ya na enok pun monro matat tak mas sampajang na diterima don na marti onron ni makanya na podang yan nure na suko ko to salah gitu kada magi na saya melo ko to milo do tamay Nabi Zakaria wa huwa qaimun yusalli bil mihrab. Jadi makanya kayak kunali kada Zakaria rabbah maka lauyo ko Nabi Zakaria mangilaw dong wa huwa qaimun yusalli bil mihrab matangangit tatto masampajang mo kilala na mihrab nilaw dong aga nilaw rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a po talinga widawiya idi miwat diterima Pak dong ako apa yang terjadi Pak panadatsul malaikatu wa qaimun yusalli bil mihrab matangamopi Nabi Zakaria masampajang na turun na malaikat ipodani Nabi Zakaria Allah yubassiruka bi Yahya na janji no po Allah Ta'ala na aron asana Yahya wa nabiyan wa rasula nan kajinahabi na niya suro ite gabe napay ta kajanna Nabi Zakaria pasangi aga manana iya kotok po boleh tomakibo on roh khusus masampajang supaya malumoy itarima padongan yo pwede upi banrin na lamari yan ang kataw lari lo ko sa din nakadira yan na maru katekoro lari tama kamara ya kung ko kamara lo ko sa din nagulukas padahal WC yang buat tata 50 juta yon rewi jambang tapi degaga onro berdua-duaan dengan Allah ketika ingin bermunajat iya na kekurangan ta ina marajing itarima padongange marajit itambus na reko ang tagaga milu ilang ini hikmah yang kedua aga pi hikmah ko milu lulungan makui makkada namo makkada mana taulino ede na mungkin tapi kupong Allah Ta'ala pabuli o kupak doang sampajang janji itu. Jadi guru ngang iya kode nagaga pakuragata asampajan nama kanja mo onrot tamas sampajang o kuilala sampaja tilaw aja tapura pa beresalan na pamilaw maka day malaikat etang lamba ko bos pura no si pak bicara nak namuas supu maka aja pun apa di ukui sampajangnya Pak Makdaya wa huwa qaimun yusalli matangangit tetong mas sampajan nilawi jadi Pak doang kami nam makanja ilawi hilala sampajan apa itu sampajang itu si Pak bicara langsung ya ko pura di maberesalan apa milau malaikat si catai kami si pinalapor si bawa sini maga di ko macandri nilakay na so satu na candri o milau do de patu na lapor ina catai nah sini piu bawe si tomilaw doon nacata sini pinapanalaporo mesa botilak ay tadi panatalaporo kamakir iya na to ampay sinin na jamajamangin na sumpumana na bita si masampajang melo ko joka ang kado Abu Safir bismillahi tawakkaltu lepang alallahi tapatamay alita na pakilepang la haula wala quwata illa billah talappasangi alita tatamo ko hilalanna mega tutup baca ya Pak doang yang apa si sumpu padahal ia telu Pak doang macam diciti bismillahi tawakkaltu sarahkan ni jolo alemu na pamakalaki alallahi mutamari dalam singkeru asalamakan na pong Allah Ta'ala na pamubaca la haula patat di manang sinan na ilo ulemu pong Allah Ta'ala pa ilo ulemu mo pajokka ya kung kagaga mo ruso din na mabatang nasabak magit pong Allah Ta'ala may matpumuruso iyo pwede mabaca bismillah tawakkaltu la ilaha illallah di aja telu Pak doang tu cik di ipancaji telu tapi ipalet tesengin atau tamay lalana bismillahi tawakkaltu nasaba asat tepung wakat itu ilala jokaku ni Allahi sarahkan ya leta idi mana mi ko napaki makadala haula degaga ilo uleku ilo ule tamana itu jadi urusan tapahan itu ini lo di sidang ni jolo-jolo iya koto menre sila yase naro apa iya dua nabyo na makadaka sampajat to dua ni lauro menre inabi ko langit ketiga wah si runtu inabi Yusuf Nabi Yusuf to ko langit ketiga aga zaman-zaman na Nabi Yusuf waktu na to iyaro Nabi Yusuf bendahara ya kuidi menteri keuangan tapi itu Nabi Yusuf metete tarungku tapi makaliliang apa itarungku ijolo masuk pula tarungku ngi mancaji menteri
Yo pui di Indonesia pa aja pi manca di menteri na tamat tarupang. Sesa itu nak kemana? Jadi menre inabita yasena si runtu inabi Idris. Yana Nabi Idris pura rasa matiangan. De toga ga Nabi Chow Aceh Nabi Idris narampe rilal na riwayat ka narampe nabita 72 bahasa na kuasai. Nggak ada yang bisa menangkap ilmu dari sayapnya Jibril kecuali Nabi Idris. Makanya itu paling cerdas. Dan Nabi yang dijaga dari kesalahan itu Nabi Idris. Lahi tutup memato atas salangnya poliria lena. Itu. Kehebatannya Nabi Idris. Arsitektur pertama itu Nabi Idris. Makanya piramida itu Nabi Idris. Itu. Menre inabi tasilayase. Naliwang Nabi Idris. Siruntu inabi Harun. Ni gaya Nabi Harun tangan kanan na Nabi Musa. Alena dampingi Nabi Musa kung may dakwah pa itu Nabi Musa to kecolilah. Apa waktu nama ada anak-anak na morong ya warah na masula lilana. Ikong kana pautu din naman sa mana. Ina tunang kana kadarap bisrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Don na Nabi Musa ya tu. Apa dia kasih nama kanjak mana kuma bicara. Enak nang kana Nabi Harun iya na nasuruh dampingi. Tapi ia tanya Nabi pamulana tapi mangilawi Nabi Musa pota pancaja toka Nabi Harun iya kay ko pong Allah Ta'ala mancaja Nabi sehingga Nabi Harun itu adalah Nabi menre Nabi tasiruntu Nabi Musa na pemakarulo ko Nabi Ibrahim langit ketujuh dia cautan ri onron na ninete Ibrahim dia cautan oki langit ketujuh si tembus mematoni Baitul Ma'mur Nabi Ibrahim tapi Nabi tako langit ketujuh lay suruh ni mataru menre de nagaga nabi mule monre sekir na yatona ro malaikat Jibril de tona nule menre maka dato ni Jibril ko to ma iya gang ka Muhammad langi mi onrokku de na nawat dinga menre ko to maka de nabi teh Jibril mapamulay ko makana to si bawa je tujuk ka jalalo musalaya pada di law na makan to melo si runtu presiden ni na dapi Jakarta na sangat terun ko ya ko na monre kada de si balalo maka de Jibril de ule de cucu Muhammad arsa de pasi pulung yang akan kuliah kamu. Wat di kamay hamu dampingi ka. Na cik di mi pani na malaikat Jibril na papirang akapitu na ceneri nino. Ko na papirang ni cicak. Na 360 na pani na papira din nulis salay onron. Aga nasa malaikat Jibril Muhammad hancur ka komen mereka. Yan na ito nakaling mamjak paro ko berasanje anta nurun fauka nurin. Iko na Muhammad cahaya mon reseki cahaya. Cahaya na Jibril yawamu pinaya cahaya. Yase ko Muhammad. Itulah anta nurun fauka nurin. Menre inabita ko sidratil muntaha. Maka digurunta kalisiden ring almarhum. Alam angka alam ukur yasik na sidratil muntaha. Asal na alam mustawa. Ukur ni runabita. Naita po ng Allah Ta'ala secara langsung. Ukir. Maka doko giro po ng Allah Ta'ala. De nokor. Yan na to salapi upalampui. Apa de tayo sangin ko din ipawasan na. Yan na to salapi makada. Iyaro po ang Allah Ta'ala. Ukir monro. De. Makada mapi nakada ko sirunto nabita po ang Allah Ta'ala. Chocho. Makui batetay di pahang ipuli alusuna wal jamanah dia. Pada ko makadaka. Menre lauka ko Masjid Anur. Menre ka ko lantai 2. Na pamatarulo ko manarana Masjid Anur. Oko ka manaray sirwi tay ulang ni. Ito? Pakutana. Ang kagiulang yung kumanaray. De gagay. Makamu pabela. Tapi oko miroon rong. Napawat diyita ulang ni. Nabita. Napaiwat diyita po ang Allah Ta'ala. Koko ki ala mustawa. De napita ko to kumilin. Yan na de mo tamo ko ala mustawa. De mo itay po. Yan na ron na. Sirunto jajaja takadang kay po ni ang kapamala na paham makalilya. Aga. Nasa iyo ko sa partiga malam. No ipo ang Allah Ta'ala lokolino. Rep papatu po ni. Apa Jakarta si bawa rap pa si Salasijang. Rap pa si ba Papua si Salasijang. No ipo ang Allah Ta'ala ko Jakarta. Si Jape mangyang kasi ko rapan no. Si Jape mangyang kasi ko Papua no. Rep papatu po ni kumakoy. De na ito na rewa. Aga pe makna na makada turun di sa partiga malam. Ang kabalo yase tahe. Yase muy balong ni monro. Tapi ia kipatuloy cahayanya. Lari bin nolok ko lantai. Turun cahaya itu ke bawah. Tapi balon tetap di atas. Mako matiro akkalibarakan na po ng Allah Ta'ala. De na nolok ko lino. Tapi rahmatnya yang turun di sepertiga malam. Makanya otok kitik kangiro.
Katika ngiro rahmat na po Allah Ta'ala. Lauki pasidupay pamasena. Teko carana. Oto ki. Tapasibat tu yang kakoy. Wanafah tufihi nirruh. Yang dihembuskan. Yang masuk dalam kalbu fuad dan sir. Iya namun letik kangia tu kono. Makanya ya kawan niwi. Kode tu le masam pajangi. Tuda ni tapakkoro. Pasisumpungi atita si bapuangi. Degagala pak lillah. Penat dimibawangi pake. Iya na tu tau na dani po Allah Ta'ala di tengah malam. Magay si jami tapakkoro. Masarolat di inanya sampajas sunna si saburakan. Degaga tau mulai matahaju si saburakan. Carita mati kung ka. Ang kagamuli jami si saburakan tu ele. Degaga. Tapi si jami tu dah tapasisumpungi atita si bapuang Allah Ta'ala. Masarolat di inanya sampajas sunna si saburakan. Iya to napakasiwiangi kami na makanja na sabak din na lapakang ililla. De na chore ipena, de nolay parengkalinga, de togaga di nawanawa. Ni katawa di pake ye, sinin na atan na po ang alatalawa di mana na pake. Ukambato ko chupukula na tayo majama, na si sumpong atin na, tau yung ganyo ko po ang alatala. Tau pa galo na matangang nakatani talaga dompen na, atau matangang makumporo na pasisumpong, muy atin na si bawa po ang tau yung masaya to. Ni kita pa sa pirioto, pak balu, tuda nyo ko balu-balu na monrongi balu-balu na si sumpong atin na, tauyuk daniya to. Tanya onrong, tapi ati ipasisumpong. Kenro ki monro, oko ki kantoro, oko ki pasay, oko ki darata, yang penting si sumpong niya, tapi jama-jamangi ijagay. Iya na tupak kasiyah kami na makaiya, narikotomelo malah hakikat. Daripada ko ilalang masigi tapi hati ini na urus. At dingyatin na. Ini penting ini. Maga di seko nih loh. Jolo-jolo gini cede. Utambay pe cede. Makku ya. Menre na naro nabita, aga na pao nabita. Ang kakoha di sa kusi ululunga pa po. Makali nabita. Napakke daleki po ang Allah Ta'ala talupa di sangang. Rewat tulaw ko mamiraja. Napakke daleki talupa di sangang. Ang kasi di pa di sangang na suro may mato palabang. Ang kato pa di sangang wat di upalabang, wat dito di upalabang. Iya maninonroy. Tapi ang kasi di pa di sangang natenga po ang Allah Ta'ala palabang. Jadi telu pak disang yaling nabita batun na tumamiraja si di suruh palatu yo kumana ci di nabita nonroy wat di na palatu wat di de ci di de na wat di na pau. Yang diharuskan Nabi menyampaikan itu adalah ilmu syariat, hukum-hukum agama. Yang boleh tidak boleh menyampaikan itu ilmu hakikat. Makanya angka 2 telu sahabat tulai pak guru doa khusus. Bukan tidak boleh tapi dilihat kemampuannya. Kemudian angka pak disengak di metona pawinabita dan sahabat bertanya pun tidak dikasih tahu. Kega ilmu sir ilahiyah. Degaga sahabat makutanangi makadamaga rupana po Allah Ta'ala watuna siruntuk kita. Karena Nabi tidak pernah membuka. Padahal kasih runtuk. Ya ko ini natupura si runtuk tenang katau makutanangi makadamaga tanja na yano tapay risasa. Maka na malaba-laba do chilin na makolin ro na kay sa to iya napura na tanga-tanga to na maka to na sah iya tapi kenapa tidak disampaikan itu karena memang itu dilarang oleh Allah. Itu yang disebut dengan ilmu sir ilahiyah yang tidak boleh dibuka dan ada yang dibukakan oleh Allah ketika dia menjadi hamba tapi aja no bahas ya macam masalah betul. Kemudian riwat tusyolona naro nabita si bapong Allah Ta'ala. Ia maniroada na pau nabita makada at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatul lillah. Makada ipong Allah Ta'ala. Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Makada nabita assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Inna jab pagahidi ikinit din na pau nabita yan. Maka day nabita at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatul lillah na panguluman ng mimatun ko po Allah Ta'ala sini na barakat. Maka day po Allah Ta'ala assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Upasalama no Muhammad. Nabita day na melo salamat jadi.
o pukede iya yan nakadana po ang Allah Ta'ala salama nusuk sala ino de de nagaurusak yang panti lolos na tapi aga nasa nabita de assalamu alaina tapas salama ka po wa ala ibadillahi sholihin tapat curang na atamu yang kesol idi mana na nilaw doon na telu baca telu isakna at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah nigi baca ya padai apalan na komendre melaksanakan ibadah haji dan umrah satu kali. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Nigi baca ya padai apalan na kusitudang ni sulong ni alimalabdina nabi Muhammad sallallahu. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Na nigi to baca ya pada ko na siya raymana ni sinin na walin na po Allah Ta'ala kapilalan na dino. Yan ang tunakadatopan rita lepak ko mo pasisumpong rila lang kalimat iya ang kay mo pangulo at tahiyatul mubarakatuh pangulo yalim as-salawatut tayyibatu lillah ya kumakadaki assalamu alayka pahadiri ijolo na bitta napatabere sa langit napaki makada assalamu alayna yanang kana nabitta ipangulotono ko po ang Allah Ta'ala atyoni assalamu alayna patyo ka wa ala ibadillahi sholihin ilaw do nga mana ni tawo atyo to kaya to salangnya silaw do nga salama yan ay baca nito assalamu alayna yan ato nakada patasawpo patareka dua tamasarat talu tamalaysa tamasarangi Nabi Muhammad sibaw po ang Allah Ta'ala tamalaysa ngi ata ang kay matsuri rimon rinna ini nakoro ya matuti pake ko tama jallo pak jallo imalampu ang kay indo limet tama yawana ang kay talu jari dua tamasarat talu tamalay satu ya matutu ko to kata bere ipalampu jari dua ni tandra dua talu makatani ya matuti ya sa dua tamasarat talu tamalay satu ya matutu ang kamatiyo ko dua tamasarangnya na sabah huruf ha ang katihe Allahu yan ya mana mo tu na curita to ko rondang napa makalalaw ko mga guru diyan na tumabila tau din na sampaya makan dalat subuh napa miya curi ede pasang law singkat iya ko to bicara sampajang iya naro sampajang ito kare apa isiulon na moro na bita na yaling iya naro baca siulon na simpa bicara po ang Allah Ta'ala iya naro makadasita rimayan ni jadi na bita ko masampajang ni demeto na lapa nasaba magay o kuy atin na ipatama na si runto yung puy di yatsurita mi Muhammad Rasulullah ya to na to ko to taka bere na pamanang ya tumuba ko di aron na pigunci motoro ikanya ko sandal na pamanang ni apa ya guru ini denok ko at tama yan ang pay maraji-raji ito yeti di sampayan na te aja mo na sampayan na bi makre labilala kato makre Abu Hurairah makre ya kupura ni melo ni kata bere na ditta yan natama na masigi tatto nyo konro naman caji malaya arifwala na arifu de nagagataw ni sam mawiya mamaputi mana rupan na nabita na to kumelo ni mapangulo ko po ang Allah Ta'ala di na nisang dito na to sisa paano ko din na to sisa nabita to tau pa kanjana ko to sirunto cha biru-biru bicawa makabasa tapi yan na melo kata bere nabita mawiya mana maputi mana kalila pada na rekumelo mi mati sirunto lan supon na apa okay atin ni patang iyo po dito pura nakata bere nang kataw barasi nga tumakadalani yaro di kataw ko tanya iris samana taw more ito jadi yan aro sampayang ata makuha ni ro yan aro dela na marigaga kaya na takadai makuha ngi sampayang ko stase tajaman ni naisap ko nga Allah Ta'ala makadasi ko may matumi tapat na lachundek aja na tamasis sa makada makanja po yang patiyagan kuliang ngi makuha mi yan na terakhir makuha mi duan rupa tu tau makasiwiang angka tau alena mapangolo lori ponge angka to tau minay lawi pong Allah Ta'ala na din nalapasangi contoh na kaya mas sa pakatannya kira-kira na rekotolo joka na anak ta makatani wilimata atau idi makatani wiliman anak ta idi makatani paham mo to jadi ako makiro aja na idi mangolo ilawi po ang Allah Ta'ala ninali na warak tangi lalasampanya apa iya ko idi tumangulo wahay marajiraji to Allah
Wah, 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 mana jera itu? Apa napai minre makuraga? Aja na yaro tapake. Aja na alena makidi tasuroy ponge. Na alena lapasangi di dalam peringeran. Tilawi aja na lappa, aja na lapasangi. Apa ya kuidi tu ya na marukan anak tu macam ina. Gana anak paganggu-ganggu deh dulu husu. Padahal namo dia na marukan itu tu husu. Maku nento biar pakuleng. Anak itu may salahkan. Jadi aja na tanu betul kan iya na tapake kan dua moje anta abudallah ka annaka tarahu sumpay kum mo pada komunitay fa illam takun tarahu narekude mulai fa innahu yaraka ya kibawan no makada nahita ka po Allah taala ya naron na nahita ka roko nahita ka suju aja na to menre ya menre ko macaki menre enreki nasaba angke sa as-salatu mi'rajul mu'minin ya mikode tu le menre on robani yawa tak nasaba magay wa huwa ma'akum aina ma kuntum tatta yang ka po Allah taala kin komon wallahu akrabu min hablil warid lebih macawi po nga latalen oro along ni apa ya ora along ni sa liwa mo pimadake tapi ipuli lalang ni si sumpung to dah na mabela yan na rotak kata ni masaro jadi dito tunano manya mamolto ipake yaro naita ka roko naita ka sujuk makalomo yo po ko yo tuminre Allah Woi, tulisil laga to kata dere nama baca pate ni tetulen kopi Allah sa kadapan aja itu si sumpung itu ya aja ang kami hasap pakuraga istilahnya guru takali si denreng lalang tareka biasa ang kapake makada ya tu ko ya memang ngolo upa si sumpung memang inapaka makbuak kata bere ang kato makada ukui palawangan na Allahu Akbar upa si sumpung ang kato mateng ia koto kata dari to makarme mana Allahu Akbar napi palin na lima aja na akbar of kalemu apa alemu tu sa maraja kapake ro tapi ya ko ya aja na ta permasalah kangiro kenro ita sa dinasi sumpung ko ni ro ta singkaro iya yang penting tulip pa si sumpung tapi apa onrong aja na lepa kenro takbiratul ihram yang kedua ya ko ta baca inni wajjahtu apa ngolome menyaleta Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapang ulotoy. Asyhadu an la ilaha illallah. Tapang ulotoy ko. Yan nata sumpu mo ya tuak pae. Kana cek dito. Ya sik na yaro aja nalo batungka garakani. Kenro itaruntu o konero tapakanjaki. Ya kokoy tatonge na si sumpus sading petetay bacana. Palampi-lampiri sureh ya mi kokoy suju eta runtu suju eta petetay ya kokoy rokok eta sading si sumpung o kokoy rokok ya kokoy tahaya na si sumpus sading petetay koro nikmatilah ketika engkau sudah terkoneksi ya kokoy malam tatonge na din na si runtu rokok pita sapai nama kamu tu ikaw rawat diyon ri sapai kamakir ya mi ko matatong-katong kamana Allah angkat to taw makomi Allah Tega na baca ay madodong gitu. Madodong. Coba-coba gare. Na ini ibu-ibu majelis taklim maco-co manamoki na te itu ati ko to maco-co na magampat ko pade ko pao na matasa masaru-saru magampan na tikat to ano hakiki yang itu ko to malolo biasa na marajing apa to kalan na mo panapake iyo mi ko to matoto mamulan na dari tama yan na to jadi makada yan na to matoto ni papahagi makoro magampat to na pa si sumpung jadi man iya ko de gaga talolongan baraka na to natudang talolongan to iya ako ni ro ka di pasijani lebih iya jadi upasangi penutup nasabaan karon na alena guru tak Ustaz Sudarman na sampai kami situngan na iya gagawe tanggung jawabku nasaba Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap berusaha kembangkan ni elu ko sidrap ang karubangunang law kamaki ju pandang ang katukot rawoy sa belah kiri ko to pulok kumaye napay tu uli-koli tatongo ko to angkat yan na tapi nak kiri uli-koli jadi yan na Romelo ipataro namanya Istana Ahlul Quran o ko ni Romelo pangkaderan pangkajian ulama kita rencanakan mudah-mudahan kebangkitan ulama dari Sidrap bisa walau dari situ tempat itu.
Jadi, tapi ya ro gagatan niya bantu ang pemerintah ro. Ya ko nabantu ki pala ito igala ro. Tapi iya ro gagaya ro to makadami mak bagi-bagi baraka. Kenro masyarakat ang kamilo cede patamay dale-dale halala na. Ang katu kupon ya kibua 20 sabu, 30 sabu, 50 sabu, 70 sabu, 100 sabu. Tapi 20 talu ulang. Dua berarti dia na 2 tahun. Kurasi ulang ina 2 tahun. Jadi aku 20 misak buta mampu tak 20 sabu siulang 20 sabu yang kamu nomor rekanin na opo ni rota transfer yang kamu tu matu nak buar nomor o makada kumiki patama jadi manusia gameta patama ya pe konapa italumpula tawaja na de nagawa di takamajara pakwa ni ro yang penting ang kana tapatama kana tu ya punai makwam itu jadi tuma bagi-bagi baraka istilahnya iya jadi tidak ada pemberatan makada mesti makode tapi ako melo ki makaliya melo ka sa di juta siula makanja pa jadi to ga batasan na hindi minonroy hindi minonroy napa ni upasang ni ang kakalimat takatanitan ni cede ya bila iya na manaripak takadyan na kaya iya cede maka da bikin tisang imaga sijak na nalupay kita ko tomate pa nadiga ga taulino ijampa kini tisang imaga sijak na nalupay kita ko tomate yan ang tunah kada tomatot kariolo na ya ko bija mo murano nga buta chiwali ko ya ko taulian ni murano nga buta rapa ko iya na taba buta tajang ni milodong ito sukuro na kung kanana ta milodong ikiri lagi lo jupanda makulia ya minatalipo ko chapu ilina de nang kana pamago makada madisi mo ki gato ga mapurani gato manre maga to de manas satuki atau anak takut bija aja nana te bicara ini nang kay hadir ko meka tanah ki gare akasya galau tasya reki buruk na taumatat tasitaw. Kedua, maga na kira-kira na tamatu kedua ko dito na bosi. Maga na kira-kira na tamatu Kuya na de na pahang agamay taja pasyaray sa pulipala kito. Upasang at dunya masaratul akhirah iya tulino at darak-darakan na akhirah iya waram-param mo ko kuilino mutaro berarti pada kalau ko matanang mo ko dara mo mo parewa ilaw bola aja mo tajang itawe bawa ko isa dara mo iko bawe rewa kenri bolay o ko surimon manrasa gitu bab iya ko macaki masapa dalle macaki mapasipulu dalle usahakan hinang kato tabawa law bolata aja no ko dara ita romana pak ya ko mitulino ita romana mi ko dara masaki tawe mi tumale man to idi makun raya jamo tapos si palung ngalawala itu gang kasiku yung kamana ni ulawangnya mak balo-balo aja mo makai gabita rumah kun raya mako pa gang kasiku ulawan na tapi tados sa pumina patama ko chilengang to dito ka ko gaga aja masak iko mati bay ni monri niya tumalay sa kamay din na bay nila kay ta kumati mak bay ni tuki lagi ni mak bay niya palay ko tumati dyan na may gachuritan maka na napuji sadi makokoy tapi ako tomate di gachurita yan natan nedi boka makiwarang ibokot tamawar ya de taman rasa iya maparingan ramaya dito natutu mataru aja tahu tahitung yung muruk talaba tahitung itang ujuyi aja tak dapat 10 numurku nang kana perampe na bitta aja mo malampe na wanawa likulli syai hasabi wa hasabi ummati baina sitina wa sabain ya tumma ko antara 60 na 70 taw okoro mo tajang ngalimo berarti ako 50 ni taw umuro tajang 20 man itu taw ko maksimal aja na iya laba mo hitung iya pakuran angat taki ya miro de toto na pa nagasan na iya tulay mo rana imataru ya insyaallah to dito mainga mo to joka ya mi ko yan lupay manang yero de gagat maka ingatlah alalangat ta maka nakaon na ikinitis sang imaga sija na nalupay kita ko tomate taryasoy baja de na tarri ya ko bayneta ko mate tarri mo to ko gan na isiulang o ko mani Facebook na patama napanoki status sudah 1 bulan bapaknya meninggalkan terlalu cepat rasanya natari ni gambar lopet-lopet pecana pa natari gambar teri ang kanima ko metayawa sabara ki deng ya kong kanaduda sabar ki nasa Makashi anyo tagang kuliah ang imakibuar ang ilalang alita yan na mo dalata yan na iya to na sitongan na
yang Wilau untuk kerjasama dengan MWCNU Kecamatan Pancarijang beserta dengan pengurus masjid. Alhamdulillah, terima kasih banyak sini na tomato lebih kumanang sebab kalian kesempatan. Nasabak repa ku na jero na terlambat pa makadaka mudah-mudahan ang kawatu nasabak 20 ka pito so na macane na parewa lo boleh pas selesai acara na yang buay cero pura majuk ka 20 pito so na parewa letu Timur Leste na parewa macam ni, tapi alhamdulillah kamu waktu silaturahmi. Jadi yaro pengulungan ini terima kasih banyak. Ya matu kong kamelo tasyurus ni si Bapak Ustaz Sudarman. Ya. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.